19 tsa April. Ithapelo ya rona o sena letsatsi lena hore se ka Modimo a ka amohela moya wa hae mme a robala ka khutso ba homotse ka lefu le sehloho ke tla mo amoha tse ratwang ke mahlo a hao o se ke wa lla o mpe o fielwe o ntse o kgutsitse re bua mantswe ana ha re hopola Simon Lenga Maija mme yena o re tlogetse ka di 12 tsa June ngwaheng o fetileng a bolokwa se ka moya wa hae ka robala ka khutso mme ba ga Maija ba amohela ba kgothala ba tshise dumelang ke a tsamaya ke a lefatsheng le la Jesu wa mpitsa hobane a ntukiseditse bodulo ke ha re hopola ke hona Madinkani Joana Mofia ya re tlogetseng ka di 23 tsa July selemo se fetileng mme a bolokwa ka di 2 tsa August. Se ka moya wa hae haile mme Mofia a tle a tshedise gore mo pesa lebe le hanka tsamaya e ka tsoha bobe le ha bole bong hobane Jehova o na le nna le re la hae le seikokotlelo sa hae ke tsona tse ntshedisang ke a re hopola mohuma Joseph Obiane yena re tlogetse ka di 8 tsa August ngwaga o fetileng a bolokwa ka di 16 tsa August se ka moya wa hae ka robala ka khutso mme Mofia a tswela pele go tshedise le halefo le le bohale le kgaola tshiu tsaka go tlo nthute morena go bolokile mme re bua mantswe ana ha re gopola ke hona Manoko Plentina Kubiana ya re tlogetseng ka di 23 tsa December mme a bolokwa ka di 28 se ka moya wa hae o ka robala ka khutso mme Mofia a tle a tshedise le jobo le hamme le ntate ba ka ntahla ke a tseba hore Jehova yena o tla nthola bua mantswe ana ha re hopola Thupana Mathabathe e leng a re tlogela ka di 22 tsa July mme a bolokwa ka di 26 tsa July se ka moya wa hae o ka robala ka khutso ha ile ela sekuyena Salmina a tshedise di beng jwa mahlomola mo ke neng ke tibile teng ha ke se ke a timela a hlaha a ntutubolla mme ka tsota dintle tsa hae ka tseba le ho nyakalla hobane ke bone mahao e le ha re hopola tlhokwe wena Jonase 23 tsa Machi se ka moya wa hae o ka robala ka khutso mme mphela siku a tle a tshedise jo ke mohlolo ha ke ratwa le nna ka rato le le kaka ke morena e le ha re hopola e mongwe wa baratuwa ba rona bo morena ile nga ba hopola e leng ntate Mpasha Matladi Isaac e wena re ileng ra mo hlokofala ka di 14 tsa August mme ra mo boloka ka di 23 tsa August e se ka ba ga Mpasha ba ka tswela pele go motsega e moya wa ntate Mpasha o robala gore moroke sempete wena ya ratehang moloki wa ka ha o ntse o sitsa ba bang le nna sempete ke ha re hopola ke hona Siama Kobo Albert e leng re tlogela ka di 31 tsa October mme a bolokwa ka di 8 tsa November go pela hore Modimo
seka a ka boloka moya wa hae mme mmangwedi o robale ka phutso. Baratuwa le metswalle hore moroki wa kereke ena sefapanong ke boha wena moloki yaka madi a tswang maqhibeng le metsi lehlakoreng ke harelle maditswe ke tsenene ena ya lefu e re utlwisitse bohloko mme re hopola ke hona ra se thule hala ya re tlogetseng ka di 27 tsa September a mo boloka ka di 4 tsa October mme seka moya wa hae ka robala ka phutso le masesane a tle a tsebe ho amohela hore Jehova o nanile mme o boetse o latile o rehle lebitso la hae. Baratuwa le metswalle re hopola ka boikokobetso le ka kutlwelo bohloko e kgolo Caiphas Buti Nzugu ya hlokahetseng ka di 25 tsa Mei mme a bolokwa ka di 31 tsa Mei. Seka moya wa hae o ka robala ka phutso mme ha e le memata yena a tswela pele ho amohela hore Jehova o nanile mme o boetse o latile. Ke ka boikokobetso le kutlwelo bohloko e kgolo ha re obamisitse dihlooho tsa rona hoseng ha letsatsi lena re hopola ngwana bo rona Precious Nomvuyo Mkwateli e leng a re tlogela ka di 14 tsa September mme a bolokwa ka di 20 tsa September. Seka Mongalo Buti Julia a ka amohela mme moya wa ngwana bo rona Precious wa robala ka phutso. Halifu le bohale le khaola tsaka ha modimo wena nka ba re ba ratang ntse re boela ho wena ka boikokobetso bo bogolo mme re tla ho wena Jehova ya matla ohle re tshwana le Petros e leng a sheba sefapanong ha se a bona sa re hopola ke bona Melody Manaka ya re tlogetseng ka di 8 tsa February mme ra mo boloka ka di 14 tsa February. E seka moya wa hae o robale ka phutso mme ba Manaka ba tle ba tshise Labane le Lebethuele ha ba utlwa mohlanka a tsena ka tlung a re o romilwe ba bua mantswe ana ha e kabe taba ena e tswa modimo hana bua hampe kapa hantle ka yona empa re a amohela hore wena Jehova o ile wa retela ha o le nka Mokgadi Regina Chaba mme yena o mo nkile ka di 1 tsa December ra mo boloka ka di 6 tsa December. Seka Tate Chaba le ba leloko le metswalle le phuteo yohle e ka sidiseha mme ra kgona ho bua mantswe ana a re ruri le nkgapile pelo le a maemo a le tjena ka re bolokile hodile Kriste e be mothusi wa rona. Empa ka sekgopotso sena Pasekeng ena kenya ka rona ho dumela dipelong tsa rona hore ene le nako ya hore ba borwe ba rona le se fihlile mme amohele ha ba re etelletse pele jwalo ka modumo
o tsamayang ka sa lentswe la ka o reng o re kadimile metswalle wa re putsa ka lerato le hape lo o ipule bohloko wena o entse thato ya hao ba tataise Jehova ba thekese le maoto wa hao wena moloki ya motle meqetello o ba tise o ba fe matla ba amohele hore bang ba bona ba se ba etelletse pele mme le thato ya hao ba sebeletse ke hona Mesia tswela pele ho ba modisa wa bona wa malapana ho fihlela wena Kriste o kgutla